Hi everyone, welcome back to my channel. Ka channel la kala welcome le chu. Oya ka video upload lo na rei to lu tu ka min lo she thiam sham dona nia. Achen chu Malvina school ani boka chuan exam le boka Sikkim train kan lo ho ka. Then ka buaina sulu tu ka chu wan ka video I make list for edit turin ka dar ka edit man lawa melin exam zo to kan pan I video edit lo na rei to lu tu ka upload sham romintia chuan Sikkim kan han leng kha englo new year celebration turin ka video kha kalo continue thelo Sikkim video kha hi kalo continue a min lo en sak sham don nya mi lo like nge wula chuan mi lo subscribe wula hey kan hotel kan thleng nu video ne hey zan lam akhan englo zancho vel tur ka hey kan englo ke te parin min lo pe a hey dal vel te an chom he vel le an englo e rong bol vel hi englo ina siam ang chian ne tuilu ka simple dok masala tamlo dal le rice le nge biryani vel ha kan order a hey kha bhaya bula khan tikhan da me ro nakina ke ni kan la fresh book si lawa nakina kenin oven akan tiluma kan ei me don nya ka tia tikhan win da saka chon hei kan pan englo oven a try tuma plug khalo claim ten a plug space kha englo a hole khalo telu tuka ka ti thiam lo kan pan min ti saka hei kanin boal zo vela khan hei rice vel te kha Sikkim hi vot lut tuka englo alo rice le eng chom he vel te kha lo eng lo vek to a lo lum to lo kan pan atil luma ovana hei eng lo kan room price a khan hemi hei biscuit vel te chuan namkin vel te hi include veka hei eng lo kan pa bula ka soi lai me kan ya hey biscuit vel te hi kan nei lo chan ke chu ka bag ka thun ga ina ka hon dei don anya khatia amman poi kan pe ni sia chu wang chu engwang e ka thlang ka tia kan pan englo hon ro min ti saka hey hinya dal kha atilum kha ngai lowa ma se kan lo la chhuak to a hetian katoria khan chuan englo hei hi gobi le parbor le alu kan ania hei veg fried rice anin kashia kashe tolo rei tolu tuka hei omelette ania hei englo sab marcha kan ti chin mizo hoin hei hi Sikkim ho marcha nia hei chonen ei tura chips vel kaleya hei achar nia pickle ania englo veg englo vegetables pickle ania carrot vel te ei maluna kulai ku ein fiamme ka hei ka kawa ei turin kan thei kan ei lai me kanya salad po oma cucumber englo purun vel te hei englo kal ko khan masala englo kan travel lai kan ei hem du tu ka chuang simple top kha kan dua kan siu ke आमलेट चाहिए वो मैंने ले लिया मैंने आमलेट चाहिए नहीं तो चाहिए थी मुझे ले लेना ठीक है आलू को दिखाना सही ना सिंपल बनाया है हाँ क्या कर रहा है मेलविन बाबा पानी दो ये सलमान देखिए ओह वाह हाँ भैया हाँ अच्छा वो कंचनजंगा है भैया अच्छा कंचनजंगा खाना अच्छा था भैया बहुत खाना अच्छा बना था मैं मेरा गला खराब हो गया यार गला खराब हो गया बाबा hey Melvin Azinka khan a tho pelo breakfast tura khan tho ro ka
tina rei tolu tuka thau pe lo chan chu hei Sikkim climate hi vote book sia ke ni pon thokan pe lo ma chu no pangani book sia ka thau do breakfast kai du lo ta mutla ta ka thlema I thau wa ta nga breakfast kan e nga chuan leng turin kan kalanga tlayak chuan kallo ho nga I mule do ne ka tia ka thlem wanga ai ati thla ta thau du thla tlawa kan pan a tho du lo chuan mu mei ro setting I kai thomin tia school pokal tur ni mok si lawatia hei hi kan room atang hian room kha Kanchenjunga view room kha kan la a hei Kanchenjunga mountain hi Asia highest mountain anin ka shia ka shor vak lawa in lo Google don ania ka shiat claim ka shiat kamomria ka shia dana chuan Asia hian biggest kati highest mountain ania hei changka ma englo kan ho stay na hi Tosca Villa Hotel ania MG Mark bulak sonania hei zinkar khan kan breakfast vel te kha lo thleng to a hei ka englo record lai me kan ya kan pan min record saka engenge breakfast sa khan ania hei paratha ania zanma sa khan min zo thlapa ma'am zinkar hian breakfast a engin ei du kan tia kan ti khamin lo siam saka chuan hei cornflakes te chocos vel te melvin tan te min pia milk vel chuan thing pui le hei fruit cake vel te puan include a momos kha breakfast akan ei ngai lawa ma se Sikkim momos tui kan tilu tuka chu wangchan kan pan zinkar khan special in chef bula khan momos veg momo min siam sakro atia an Sikkim ho chicken momos a hian ke ni chu veg momo hi tui kan titlata chuan chun zinkara khan veg momo kan ordera chef in min siam saka chuan nang ni ho gang talk in leng du ni chuan in lo kalani chuan Tosca Villa MG Mark bula khan hotel oma in lo stay ve donani achan chu an service hi in ang chiania an englo erong bol velte an dish velte hi englo masala ti vak lo kan ti dan ang khan min siam saka ani staff po hian fel tuka chuwang chuan ang nin kal du ni ve chuan Tosca Villa in lo stay ve donania hey breakfast kan ei don make la khan melina kha lo tho thut ni chu main breakfast hey kan pan imuti kham to matia o ka चटनी का चटनी मोमोज की वो पता नहीं यार किधर रखी दी उन्होंने दी तो दी होती तो नहीं चटनी नहीं है ये है ना यहाँ पे ऐसे ही मिलता है पराठा भी गरम गरम मैंने भैया कह रही कि तुमने वो सेजन फ्राइज खाया नहीं अच्छा नहीं लगा मैंने कहा नहीं भैया अच्छा लगा वो हमारा कल ज़्यादा हो गया था ना इसलिए दो बॉइल्ड एग भी बोला मैंने चिकन ऐड करना भूल गया था ये ले अंडा भी खाओ मैंने ब्रेड ऑमलेट वो जो ब्रेड है ना उसमें इस वाले में इसको लगा के दे दे बटर लगा के दे दे और बटर कम ही लगा बटर कम ही लगाना क्योंकि उसको खांसी हो रहा है Voin chu Nathula Pass kan kal tuma Nathula Pass chu englo Sikkim le China border in kar like Nathula Pass ante China englo Nathula Pass kaldon khan englo permit India border police permit lak angaya englo Nathula Pass hi Gangtok kan hotel atang khan 40 50 kilometer velania jon I think 15 kilometer kan tlanto khan Nathula pass border kan kaldon khan permission la ka ngaya englo kha kan driver pa khan motor amin kalsana permit ha ka wahan lalokang mintia
englo ke ni hei tourist ho ID te angaya kan pa ID angaya hei kan pa head of the family ID khan ti kher khera kan pa ID a po khan englo Aadhaar card ID kha antilawa driving license kher kher khan tia chu wang chuan englo kha kha chu lucky lin kenin kan lo keng ani kan pa khan driving license ka lo carry thuta chu wangson kan buai me alowa nangni ho hei Sikkim velin lo leng chuan Nathula pass kal don in ni chuan in drive head of the family khan a driving license ka keng nge turania chanchu Aadhaar card unaccept lo head of the family chuan head of the family nwai hey a wife le a fa pa te nge fanu vel te chu englo Aadhaar card unaccept me ya ma se head of the family ID proof a chuan englo ang driving license kan ti kher khera hey kan driver pan permission a han la don lo ka hey til ka soi zong zong kha kai man ka lo record swala vai tren ka lo sowe ka chu wang chu mizo tren ka translate ga ya लेने आगे भैया कह रहे जल्दी चलो ये रे हमारे भैया आगे ये रे परमिट लेके मैडम हम तो खा चुका है। चलो अब ये भैया लेके जाएंगे हमें भैया को दिखा हमारे ड्राइवर भैया सबसे खतरनाक है। फटाफट परमिट लेके आगे भैया hey hi Nathula pass kalkong kan tlan lai me kanya a view hi chu englo Shimla Manali ai po hian moi ka ti zo ka ke chu hey kalkong sira han flag hian lo tar na salut tuka kha chan kha kan driver pabula khan ka zoda man hey Buddhist ho monk ho hian an ke ni Christian a Bible verse ang kan nei ve hian an manin flag a hian thil verse vel hian ziak ve engian zia chu ka shet velo ma se flag han thil an zia ka atia hi chuan kalkong sira han tian flag hi an tara a chan chu hei tourist ho pathian in lo veng na an tia hei an lo tar ve a sira hian hei pathian in tourist helaya kal reng hi an aveng na an tia hei tourist protection turatan an lo tar ve na suru tuka hemi clip sa han Nathula pass kan thleng don to minute som panga vel kha ale tlana langa ya kan pi ka kan thleng tul enga khan englo engti ka teng mizo ching ka soim thiam lami lo ngai dam don nia englo kan har te ka lo ping chana chon oxygen te ka la theilowa englo ka beng te ka lo ping ve ka hei thlona chuang mai han ka beng thi achang in pinga chuwang chuan gang tok leng in lo ni chuan Nathula pass vel kal in lo tum chuan hei BP patient hote englo sugar hote chu ka personal advice in kal lo sham turnia englo BP patient le sugar patient fe chu chan chu because of lack oxygen wangin englo har te ping tu lu ka tho the kan la theilawa chuan hei hi Nathula pass kan thleng don to min som panga tia khan hei tos konge to small lake anin ka shia hi englo heta ha yak right te achwang thea ma se englo kan driver pa khan yak right in chang chuan englo khita the Thula pass en turin kan thlai palanga tia chuwang chuan ticket te khala ka nga ya lakina kan ho chukhuna yak right to kan intime don na minte kan driver pa khan chan he kan pan video min sam min sam saka malina leke ma min lo shoot lai me kan ya englo helai lek hi chu englo atui khi a lek tui khi a burin alo ice in alo ni veka englo a vodra
thak lut to ka temperature kha engzang e kho ka shelawa चढ़ भी पाएगा इतना मोटा है भैया तीनों नहीं कर सकते एक साथ इधर दिखा भैया एक मिनट ऐसे खड़े हो जाओ देखो हाँ वीडियो बन नहीं रहा है वो अपने आप खींच जाएगा इधर से खींच इधर से कहाँ से खींच चुकी बाबू मैं सारे एंगल से गरम है गरम है बहुत होती याद आ रही भैया हिल रहा है आप लोग कुछ नहीं करेगा तो नहीं नथुला पास अलाउड नहीं है हम बड़ी वाली गाड़ी में जाएंगे यहाँ से खान मोटर खची जगह चलते kan englo MG road changin Gangtok changin englo motor kan hire kha khi ta Nathula pasa an allowed lo Nathula pasa hei sumuang vel cho hinian permission chu wang chon helai checkpoint khainge ka shelawa helai chang motor kan change lenga sharing a kal dona heta han sharing a kalangaya hei personal in ati thailawa chuang chan kan personal MG road changin kan cab hire ke heta min long ha kanga chuan heta han sumo a sharing a kan kala hei napthin bol ka ti swal englo kapur kan tia vai changin hei hi khuta englo tosmo lek bula khan lo zwara englo kapur hi vai ho inan pujan tinan han mang china kainin kan lo shelowa engwangin yan lo zor chan te kha kan leilowa englo he ta kan lo thlen oxygen atlem to tia khan englo hei hi kapur kha an lo zor chan chu hei oxygen tlem to kan tia khan hei hi nim turania atlemin relax do antia kha kan lo leilowa kenin kan lo shelowa he ta englo an mani mandira an haltur muni kan tia chuwangson kan pa khana leidu lawa mase motora kan thut to tia khan keima ka oxygen kha a drop atlemin englo thokal theilawa kha kan sharing pui ho te khan an lo le amin pia kha kan him vela hetian tlemin ka relax dawa chuan englo Nathula pass leng tu reng in ni chuan please in englo napkin bowl le chocolate le englo popcorn vel thi ereng tur antia chan chu hetian thilkan ereng hian kan body khi a heat oxygen level atlem du lawan tia anti dana chuan hei Nathula pass kan thleng towa hei arras ro puiloka kan driver pa khan khaini kan tlai to ni hian tia chuan kan driver pa khan he tan hwai lama ka lo ha kong chonga in han leng don ne min tia hi tuna kamutir chu helam hi khi China post ania China ho post ania he lai kan Indian army ho duty na nia Indian army ho duty na helam pang hi chuan heta po khan englo achunglama kan kaldon khan kakal theilawa chanchu ka thoka engtin nge ka tiang mizo changin ka la theivak lawa shom ka tilu tuka kan pa bula khan nangni hankal melu ka thei to long mintia ka tia kan pa bula khan mase kan pan horo heta helai thenga
ka kal to chu khu khi ta check post han en lo chu ho mai min te min try luwa chuan hei kapur kan hi ma chuan vicks te kha vicks hei englo win englo kaf vera vicks kan mang chin vicks cream hetang ten lo zwara kha po kha kapurin him du lo chuan vicks po hi an him theimin tia kha vicks te le kapur the kan le bela chuan maluna po ha tol tu kha kal pe to lowa anwara kal pe to lowa tia am apo ma se helai thleng kan kal to tia kan pan khilai ki han kal reng min tia hetan melvina leke ma min shwai lua khi ta khi china post nia englo hey ka kapur kha ka thla englo ka thla bo te ya chu wang ne dang kan pan min lei sak le kapur he hi kan hi ma kan kala hey melvina anwara chutto pa kalpe to roga ke ha to thopo kala thelo te atan le a chutta pa kan pan hey lukhum in thlengang melvina te atan a thlem vela englo melvin nang chu young boy ni kha keni chu kantar to te atan apan a thlem pa akal sham turin helai hi kein englo china post anin ka sha o helam hi china post na solam so kan indian post ni le helai hi hey mines vel te kan phavika englo nathula pa si kan kal lai kha englo December 27th anin kasya barf kha 27 man lo tla to ma se he helai Indian Army ho khan barf chu January vela hana atlana salut tukantia chuwang chun Indian Army te hi ka mu te kha ka bevela ka khongai to ba chan chu a temperature kha minus engzange kho ka shilo ma se ke ni po kha vote kan til tu kha khelai vote chunga vur chunga tian zan kho handi uti ka chu a boy thak om englo pe lo ma se englo Indian tan hetian kan sek englo national security wang heten anile yan mani andinga silai nen ab englo an khungai thla kom en khan hey kan Indian Army hawan duty he tapu han englo ka explain ma se ka explain kha vitrin kalo explain a chuwang chuan ka voice over lo pek le nga ya helai minds te hetian an pha veka chuan englo check post vel kan fang zo tia khan englo te army ho te khan an canteen a khan thingpui ten lo siam hei army thingpui kumeng zan huang he kan in kha kan panen kan in soi kwala englo chan chu hei army ho thingpui chu atui big na hi a omin ka sia englo chan chu ka pa si pei tan la ya hei an thingpui vel te kha atui chinga ti theilu tu kha ka explain lai me kania en lokan thingpui sem tu pa kha video khan kala thelo chanju because of security reason wangin ya ka zo ta permission ka kala masian manin on duty nya madam englo uniform in kan ombox se chu wangchun pics le videography an phallo atia chu wangchun video kalau tilang thelo min lo ngai dam do na nia chon heta han an canteen a han momos le maggie velten zwara kan pan thingpui lo in la khilai khinan canteen chu englo halam tengkala theilawa chumang chon hulam tengkala hei momos chu a pics velte kalo shai lo enjoy don nia hei veg momo ania chicken momos anzor lawa chanchu lai an mandir velte kha omin ka shia chumang chon aniang ari zan chu kashe week lo non veg anzor chan lo kha a vote the one ani wan ka shia non veg anzor dan lo kha chanchu non veg a bo chon tui lawantia hei hi tuilum velte kha kan hotela caretaker te khan hetan tuilum te ka thermasa min sunsak min lo thun saka hei tuilum kan la chwa ka chu halumin in po kan in man lawa chan chu kan la chwak cha kha avota ni mai chumang chon helai life ya easy lawa difficult lu tuka chumang chon hetan helaya Indian Army ho duty reng hi keini ni tina englo kan tong china ti han an mani tan ti han lo tong chai chinila chumang chon hei kan pan thingpui te kha englo ain ve ngai lowa chuwang chen thuilum ka man aina hem halvina pon apa mu kha englo
ke in ve du tia thi hei in lai me kana melvin chu avot awang khan a mai zong zong te hi a lo rawa chuan englo alip zong zong the dry na saveka chundar hi chan very to ti khan englo hey climate hi sudden change anya chu wang chu englo army ho te khan tourist kha ho wat room in tia chan chu englo engtigang e vurat la kang engma sha thelo tia nakina minute nganu apot la theya minute khatnu apot la theya timing omlo vurat lak pe chuan helai tourist antang na sa theilu tuka chu wang chuan army ho khan englo tourist kha kal ho wat ru min tia hei climate a thalo in tang palang min tia hei englo nathula pas tangin kan holam video nia सूप 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 मिल रहा है सूप बादलों के ऊपर सूप पूरे बादल नीचे आ गए कभी भी बर्फ गिर जाएगा सूप सूप और कॉफी वेज सूप है कौन सूप ठीक है हो गया डबल लीजिए ग्लास अच्छा आप लोग नहीं लेंगे ये लो 50 का नोट है तो दे दो ये लीजिए Nathula pas kan kalzokan hei Harbhajan Singh Baba antia hei hi englo a mandir cha ni lo engtin ka chiang englo a memorable englo hei Harbhajan Baba army a tlanlaya englo a lukhum velte a uniform velte museum velte a oma chuan englo a canteen velte a mingan hetan an honga helai hi an unit om thin ka sia ka history kha ka lo explain chuan ka video hi lo sei don lu tuka chuwang chuan nangni google nangni ho video in lo en line ni chuan google a khan Harbhajan Singh Baba history in lo ting en lo char mai don ania history chu sei du tuka hei hi Indian army a englo 1980 vela atlan laya engtin nge thia chuan arwang te khan zuk mua chuan anti dan te kha google anang nin lo search in lo char mai don ania hei hine Harbhajan Singh Baba chunga chang a canteen chu hei hi hemi canteen po hi Indian army haunia thilzwar tu te hi Indian army an ni veka civilian tuma heta permit omlowa hei hi Harbhajan Singh Baba manam englo a museum vel kan kalzo khan hei to small lake a rope lake a hian to small lake kanin kashia rope ve khan kan kaltuma oxygen athlema wang khan hei kan pan oxygen cylinder atechi khamin lei saka hei hi spray la tlemin aziam do mintia hei hi exam nge khau I think 700 nge 800 manania englo hemi cylinder hi emergency tour in hetan helai a hian anzwara nathula pa sopo khan anzwara ma se keinin kan lo shelawa leina chang kha kan lo shelawa heta khan tlemin ka kal thei to lo tia khan kan pan hei oxygen cylinder min lei
Wow, what is the lake? साइड से भी कर दो फोटो भी क्लिक कर दे साइड से I hate you. देखो जल्दी बहुत सी फोटो आ रही है Look. हाथ कांप रहा है यार हम लोग ग्लव्स लेके आना भूल गए ना वो इतनी बड़ी गलती पता नहीं कैसे हो गई वो देख पूरा ढक गया वहां से पूरा क्लाउड हो गया ये अभी तक कुछ नहीं दिख रहा वहां से आर पर मैंने मजा आया देखो मेरे पापा को मजा आना है पापा को मजा आना चाहिए हाँ ऑक्सीजन है ना मम्मा के बैग में ऐसे ऐसे कर लो बाबा खाओ 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 क्या में आ गया वेदर खराब हो रहा धीरे धीरे देखो सही लग रहा है लाश है लाश क्या वेदर है ले रिकॉर्डिंग ऑन मैंने तो मिल कर क्यों मैंने सूप पियो पिलो सारा पी लो एक ही बार में चल बहने मौसम खराब हो रहा है नीचे चलते हैं डस्टबिन में चलो वेरी डस्टबिन में फेंको मैंने यहाँ पर मत फेंकना चलते बाबू भीड़ हो जाए यार मेरी हालत बुरी हो रही है बहुत ज़्यादा ओहो क्या सीन है भाई क्या सीन है बाबू मेरा हाथ जम रहा फटाफट नीचे चलो यार चल 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 मैं तो अरे अंदर गर्म क्यों है पता नहीं है ना लोग बैठे थे इसलिए ज्यादा गर्म हो गया भाई आपका बाल तो देखो बाल तो देखो कुछ भी हो चुके सिर पे फिर मैं उल्टा बैठ गई हूँ यार ड्राइवर उल्टा बैठ गई हूँ मैं फिर यार आजा जा प्लीज में आ जाओ वही तो मुझे इसलिए चक्कर आ रहा था बने स्माइल ओ स्माइल तो कर यार हे किसी को जा रहा पता नहीं भाई पता नहीं भैया की उल्टी पता नहीं भाई मैया जी John voina ka video he light leng tur chawina mi lo like kula mi lo share nge ang cheu ka video at say don tu ka chuwang chuan ka next vlog akalo continue de onania Mizodelhivlogger hi mi lo subscribe nge ang cheu chuan voina tang tu regular video update in lo hunga in lo subscribe la in lo share nge donania till then guys bye good night